Hatu tang balajan ke election kejadi lok kablah saus nam tam kalak bentut no imat kapau komta hakasokar MD kamtam hapleng kaseng NPP bat ke UDP. Namar kino gelam ke UDP kala penpa baki kuat man wengno nang ne kasarkar tang baki ting pat ya ka persen rule. Ki khobor kila pau lang baki ni gisngi ke beradab bagi UDP ka penpa komta. Hanai nak kaliang jong ungelam ke NPP buat persatuan tensong ulah ther ting ya kini ke jengkren jong ke UDP dak ka baong pada ke UDP ke UI ya ke jeng bakla ne ke jeng bambiang ke sarkar MD buat ke jalam ke NPP kam dai banting setia ya ka persen rule bat dai ban pedang no mentah-mentahi ya kan dia ke jeng sa presiden kerang bakan nampai syaka bakham sniu su ne buat persatuan ulah ong bawa ke jalang jong ke coalition committee ru nakalang jikin ngilam UDP kemju ong ye ne ki pedang baik bagi penpau baka jeng sencar ke ya baik ya renti ngapting wan ke presiden sul ne wan saka ngam kuslai lada pisem bala bakala sisa hadu kata balingin ye keren ya kata ka bating ya kata ting ya kata hagi inshallah dengan sneu nei ba hadu kan ni ke MDA government hapok jelam jog NPP kelas new palat ngang sumonong ke bahaplat panuan ke presiden sul immediately ndai ban awat tang sisngiru dan repi kata de kata pong pikir jinga ngamtip kalak menong statement deka emotion tambahkan mau bahang try let us refresh yourself barang ide ban kan mau ba por election por election ngangai juyo ibah bakadon bit ke wakati untan rengi ngau pi ngalade batai ngalade keren ngi nak lihat NPP nginem kawang keti ya no nuru ngin pen iyo pa ba ya la ka jong penong rim ka bangimut ka bangi trei bat ya ka bangindang trei du na try de kata nginum don por ban ong ba kata ka parti ka kumta kata ka parti ka kumta kata ka parti ka kumta de hakajing snau jong aing harang yo i ko statement ka ong ba la de jia bangi withdraw mentayo wan ka persen sul ngane nga ong pi ban hangai la da balipin up adu kata na mario kanang stiu den la yu ka la kawan ka persen sul in pelong election no eu pai ba on decide na try kata de ka don kam dan lay hadu kan no ki pajba ke skutu ya kata ke jikren dan lay nga ngom pia bangyo I ko tu statement nga shus ngom sam ke namar ba ngam tip kinong kren ki da mudhok na tip ko shumut tang man kren drama ngam la ban sutu ka ba pla ko long ni habngi don ka coordination committee ru judon ka ba pla susu habngi don ka MDA meeting ru judon dengan tip kami na kan ni de kata ngan try pila kum ki press ngatai kam tip bahaban kelin itu ki try ki bakren je ketin ngatai kin batai bahama ki man ngi juya don berbor ke MDA meeting ni saya don nata ke coordination committee ni saya don jong ke MDA te la hakji sa de ban mi kum kita ki isu ko bingin keren la si de ban don kan ke jenge slok kinu ki isu hakini ki platform ke bingin don dan ngai ngong pi kum kata kam don pi ong ka boundary isu ru habeng la batai ki ong labiang pi keren ki polisi terekam jongga government kadang kono ani keren MD ki ong labiang dan rei mentah sabar pada mi kita kabang ong pingar ngamla su ban sutu te kalong ha kanu kulenti dan rei ngai su advice kalong tang away ndai bangin perkhat la ngis ngau sisa ba kalong serious hadu kata kanu kono kam bah ba pin keno ba ka kam sdeu ka president's rule ban ya ke MDA government la pisgau sia ka kata hadu katai ke jela ngatrai ndon jimut ban ap ars ngilai sengiru so kala de kata kapuar tapi pi gidai ban perkat ya kata komo pi lem kumta un bisyar pa ba hatu ka kam bat ke jingkren ke hab ne hatu ke jing kenter yu pi ban kren kumta bat ke ka bangingi ron yu ke government ke hab ne kumta dengan trai upai ba un kam sutu ya kaban bisyar bahaya kata.